sedang melawan pesan yang anak mendekat masang KB aduh kadenu bayo di dewan cara bidan hah maafat donggen nage ngadong ibu bayo badenek berdua besayang serunong dan agedo nah ajum bayu mendangi dewa nih Kike ajum ni banding main tagihan Kike mau ceret gede saya nih wake mulut wak iya kong ani tukang ceret gede disuruh kencana kenyal tuah saja mo wen besik nih mo tugas simang karyo nih tawang mo makejangnya mo berayo nuli jojo teko mai mo lo mata tulung kapi nengi dewek nini mo sajang mau tetulung gegayen masih mapan-apan ya masih aduh ada teko ngabo biu ada teko ngabo bas jak koling dijo kaden jak kejang nama mapan-apan tiang kin beli ada doren dia nang degaring toleh beli keluehan bumi di didi enter tiang lawan beli rasa bunga tanpa nganggo tiang ken mawinun kete banyak mekejang semuyup sing ada bani lumiat ken uko dan tiang lawan beli dong do beli kadeno ajong bangsing saro sesengake rasano yakung cara walu mungkin jet ke bos uleng maromo kebles uleng dikuri barake rasu sing dimerce pade kena kuline kengken rasu di swarga ni debot arwinere kadi rasu
Kita buatku aku ngampuri keluwekan purine dini di Surya Kencana. Jenawan nang urah panawang. Ni pinaka cikna. Sang nato ratu luweh ane ngamelang jagat. Awin nang sida buko jani kebos segalak segilek seguluk selunglung sepayan takut kerta rasan bumi ni. Abli, yen kita mulu pegang beli manjani aja kian. No, Dewalo pang tiang kan meragat tang raos sendi. Diolah yang idekin beli, dia lebihan beli ke demudo. Mekangan, pangseng beli nitik tangka, mapan loong gumine, melah gumine, sing dadi peragat penajak dadua beli. mulut wah saja sangka nengi banyak ni utamanya awin nang ado ke bos asih punio kelawan Nah, tuh pakai tebel. Kewalo dot yang metakon ken beli. awin nang kini Nadak cara pautusannya pedak tangkil. oh si dua anak ya agung Mirip beli nawang. Apa ada pakai bah puin? ni rasa beli ke bunga tunen ada kadi rasa adu anguku sugo pasebane jani ben ido anak aku ngeseng pang sido tangkil semua jani Nada yang begitu, pangseng jaga ni dia ngajak beli, hal yang raga di tengos. Let sudah jampuri dia cukup peragan sang satu pembangunan Ini benar, tu yang jangan itu. sot surya chandra tukunan yang bedan itu Pidagin nawagang kadi mangkin titiang matur sisip ring palungguh cokori dewa sejatine kumantiang titiangan tenang wata tewedanan palungguh cokori dewa medal saking kalih saking gelungkuri sapun napi waluyo ide sang yang surya ide sang yang chandra semar ratih palungguh cokori dewa mempelemahan pun dikirim jagat sane presida kumanti nyinaren jagat pengkale nyoti pun dipanyak ritat kalau kapetengah Ini ratu duagung lingsir maka kale. Yukti patut kadiatur belen titiang. Titiang ten male ngewawan rumah sa titiang ngungkul ngajom cokorewa. Gumanti sade sarah kang titiang mangkin. Ledang ratu mangkin disampun titiang napak tangkil wedone riki sareng bau danau sami. Nabi wedon jaga kepaus raris ratu aku. Paman Agung, iya kita masih paman. iya Jag setado ngajung pau kudaan ke. Jeli melahnya orang lah masih pau kudaan paman. Pemakas pangobatin paman ini aktiang. Sukalilah saja kayun gelah di tepangan ejani. Nebukin yai banyak pedampiak ngaterang bakti tanggil merkap ini. Masa itu lantas munyur manis. Tidak kalah nih. Lakar ngaterang ayah ngai kepuri. Kewala disubani lantas kayun-kayun ini gelah paman ejani. Kini sudah pengasti tibaki dari desang yang tamu-tamu. Ipanya kejang sebakti ngaterang bakti. Bumi gelah landu sing kuangan pang. Dini dongos gelahe. Liang gelahe ngiring ide beliagung hanya kerong kiraku. Inggih ratu agung. Ne mangkin dahat titiang kumantin nas. Ya dinik memarkir jagat ini dan malih titiang ngaturan napi-napi. Ne tunas titiang mandoledang ratu.
Mija yang bos ring dewe titiang ring kriana pati sami napi kumanti wedan suk cekel ring sejero ring pikayun nika ledang runtuh pangocana ring titiang Mangkin dedumon ratu dia. Dong udah dados pro mangkin metiosan suabawan beli. Dados titiang nenten beli nyungkan kayu. Beli sungkan beli. Utawi titiang kira ngayah-hayan titiang riangan beli. Inarang nikahin titiang ratu beliau. Adi, kemudian dewa salah tapi benangan jani sing adonya kayu ini weh yen gitu atur apa ini dewa nama kenatmu rasa gargidau kayu ini walau mirip yang sah ruo binedo dijagatin lo sing dadi pasangan Sido benangan jamin kelah naum iya banyak ngurin iya banyak tangkil kapan pukul belah benangan jamin nih kayak walau mirip paman senawan suk sekal kayun gelah benangan jamin banyak nih lo sayang gelah yo hidup ko tangon titi dong dadik lo masuk sing yang atulan upeti naik ke puri nak gengkian iya ada apa iya inggih pidaging nawah kan titiang ratu doaku ya nini kupeten jagat duene ke bawah kadi mangken suk sekal ring sejerong pikayun sisi kangin sane widangin titiang sane gamel titiang dan sampun wedan kadur kepuri manut kadi sesuratan sane ringel tangan ing cokore dewa sampun jangkep sami asiki dan wedan nyelot pupudi duene iya ninek ke sisi kau punika belen titiang ngewawo itangkut titi idayang cokore dewa membawa sang Kemudian prajane nguntul. Cara siapa tadu di bong? ya Hah? ya waduh Sedang melawan pesan ada tahu. anak pedek kaki masang kabe Aduh. Kadenu bayo di dewa cara bidan. Hah? Mabot donggen nage ngadong ibu. Bayu badenek berdua besayang serunong dan agedo nah. Ajum bayu. Mendangi dewa nih. Ajum bayu. Kada nak ibun ya cara amun terak kada mon. apa kalian itu Dia yang negak dek. dia misi negak main Dewa misi negak bareng-bareng aja aji kelawannya ibu. La ati. Adil lah. Apa ngawenang? Ibu nak jegek tiang nak serandang serendeng. Dong orang gitu yang mune bagus si Dewone. Aduh masih nak orang bagus. Dan coba orang bagus kedek. Boynyun nu masih orang bagus. Man sakahnya orang aja, sekahnya orang aja. Mulu ibu. Suk semua. sangat bagus si Dewo Mobil orang bagus. Ya suk semua ji. Kalau gue nikah yang bagus, saya yang legaan kayu nih. nang melang Dewo makayu Nye. aku udah aja ngelapi anak ini kadang ngal wahragaan Dewo nih yang ngawai Dewo ngapun tika ngapun pelaksana makanya kau kekian daden ini Cak praga di Dewo grada gerudo. Kudo subo yusa di Dewone. Kenahang na jani. Aja di Dewone subo lingser. Ibu masih subo lingser. Oh, kekian raos ibun Dewo nih
Benyol widine ben mani ben kuan sedo lantas haji. Nyen kelenten nang dinggi haji nih. Sejabung ulut wae dewo. Pang Presiden Dewo melinggih di Singosana nih ngamal jagat. Pengtawangi Dewo dadi raja di raja. Oh ih, Oh, Berat nih ke Bu. adi berat. Saling kayak dadi raja yang ngitung bumi aja liu. Ngitung dewek kedidian pesanang tren. Ngajang saja. Mangkin dumur satu dua putra. Manut bawa si donake lingsir. Jong pun cokor dewa. Wadah patut pisan. Ya diason nenten mangkin cokor dewa. Kadegan. Dados penyeledi. Mula jahang anggo dumur cokor dewa. Reng hidup panglingsir duwe deh. Reng banyak duwe deh nalar. Meguru ratu mangke diri ke disampo de pacat ratu wau sumangop pring nak kelincir jaga ngentosen jeledi sing sano duwe Iki wau beneran iki anu nih paman. Oh, Kan murah. tiang anak paman murah mau benar. kayu naji nih mulut kok gedo. Jadi haji ide kapil raga dewo nih. Kamu dewo menjalan. Guru sahana ning guru pengsido dewo puikan. Nah dewo demen melancaran sambil mau panah gitu. Di sebuah yang itu kian kayu dewo nyinawang sambil menjalan. Nepoken nak lo nak istri. Oh, ya di pun aseng ketu aseng sing sangat sing panaktek kok. Ya diasun wong. Sudro nak jabo yen subuh dewo demen. Ibu nak setuju dogen nih. Dados. Tadi kemudian Tadi. Oh. Aku nak lisir wikane. Jadi jaksana dan sing jepenate pengaruh nak kene. Iya. Oh, pembina kaste to. Wong patuh anu. Dia ngaji ngelang minang gitu. Neng anu kadang ragang dewo. Nggih sampun digaji. Didang lunas galak pungkurung didang pacang iring. Bangkit didang pacang lurus sang wikan menjagi melajah dewe sambil didang memburu sambil lang nyingak-nyingak calon uning yen wenten yen Jalan dewo. Oh, didang du Lir, ulang iring. panah Leman ngiring Ngiring lu, Gusti ngiring. ini. Utawang kene ke dalam pondok. Gusti pamit du dina Sih. Oh, dipuri cuma pipes kata dewo. tiang Cek. pamit dia ada Becik aku Marco. awang kali tomo sing bisa Ceting. Ngiring, Du, ngiring. Ngiring. ya sudah pamit di Arep kamu naik dewe margi naik. Pamit sih. Inggih ratu aku. Genggen raos gelap sandonya sayuk sap. Melang selang ya duku takun titi. Genggen nyet kena ya nih. Kanti telung masuk ya sehidung atuh putih. Agung pengsido aku nyelah. Inggih ratu aku. Serakino kadi mangken bangyang pitiang. Beriko ring takun titi ratu aku. inggih Ratu Agung. Dua din sampun ledangi Ratu mepice sangke ribut. Bagian mana selah makin mereka ke tanggung titi. Punapi ke wenta dan ipun di tanggung titi sampun ika. Tadi makin ledang Ratu Agung lagi. Inggih. Li. Kengken dadi keda semua sumitan beli baken dia. Mirip yen keni kena beli mirip beli sumenio ke dewe dia mirip yang bisa melihat nih. Mau ini sing tidak beli muncul dia. Kengken sudah tinyat beli. Ket. Long penyok cahine.
yen sing maro diajeng itu anaknya aku yen sing di paseban mirip pada bungut lemo mukiset pangkawang cai dong aluk pun cai ngiluk kang donyen cai kantin udur marwa tengah nyin cai na pesu gua kekenah pun yaku Ya tiang beli salah tampi nampi ni kena tiang nelah ayu. Apa mau itu tiang raos kendi? Tiang ide ken beli ya najak mengedu wirasa buku jani diolas isin basang itu udah penek ke polo dah. Bang bisa beli medingang raos nincap pun ken sujati nyat kena tiang. Siap. Kalau san beli Raden cari aku jelemo cikeket kita dulu. Aeng bercai ngilokang layah tanpa tulang. Ngemanis sang cuko di telun cai mai tekeni aku. Nah beli, yang beli pengerasaan ke kete, ngenyatan ke kete apa raos yang kete cara nyat beli ni. Ini Ya tiang terima, walau tiang ide kan beli. Jadi melang gilaheng, hidup tangguh titi. malu cukup takut titi. Dan bina wake adong nongos di sisian jurangan di maro bangkawang cai. Rasa dot tapi tulung, raos cinulungan aku buka beli. Ke walau sarang kayu tu. Tali ni subo lapuk untuk membeli saat aku buka cai. Keket, sebinan wake pun ke tengah jurangnya. Bangkau ya tu kedek bolon cai ni. Ini dah, buka raos tiang malu, melang beli nyelah hidup tangguh titi. Pangseng pelih, ban beli nyemak gaya. Mandi puan beli kalau nerimo palan itu. Nah, kan dari irek yang. Liu cai nudur. Nah, kakak yang. Wake nudur cai. Maro nyen wake. Jaro siapa teko? Maro wake nyongko do nyen kadena wake kalah. Wake nyongko ngalih kenikmatan salah. Pangidangi aku ngalih kenikmatan lampung lisik. Walau kini do nyen cai nyai. Ane setinut teken perjalanan yang urah kedek cai jani. Oyong. Dingah kang raus wakin di jani. Melangi ngaput bol cai ni. Yen sing mati geras. Mesilur sabuk pada waki ada ni yakong. Keket. Ada ni bani main. Tagihan keket. Mau ceret kedeh cai ni. Waki mulut wak. Yakong ani tukang ceret kedeh disurya kencana. Jak sing sida bandemen pesan hati jani lo. Jak sing ada sepatnya yang gede, jak demen lo sing ngerasa demen itu. Sing ngerana liang itu. Aduh mok lo. Tiang, Dadi patuh pesan yang kena mau ke kelawan yang tiang. Yang di pelengan bu kejani. Rasa bedik alih seperti sing ada mo. Kente awinan bu keketu nang mai malu molo.
Tunggu diang mensing mo. Ane ngerana yang tiang liang lengan buka jadi segada len mo. Rending misin buka pengajap idewek ajak mekejang dini. Pengajap ibapo mo kelawanin tiang ketu masih nyaman tiang imok lo. Mare adane presiden nangun karya ngetaglingi dini disangga. Tuh ngawin nang tiang liang mo. Diastui raga kenyal, jak sing merasa kenyal. Tuah saja mo, wen besik nih mo. Duga si mang karya nih tawang mo. Mekejang nyamo beraya nuli jojok teko mai mo lo. Mata tulung kapi ningi dewek dini mo. Sajang mau tetulung gegayen masih, mapan-apan ya masih. Aduh, ada teko ngabo biu, ada teko ngabo bas. Jak koling dijo kaden, jak kejang nama aban-aban teko sing tuh masih ngeranangi demen iragone. Irago sing lahapo, irago lacur, jak ngidang dan irago mekaryo sing tuh ngeranang demen lo. Tuh subuh mo lo. Tadi agung suecani desang yang pramukawi kapi di dewek ini sekeluarga. Ketu masih nengawinan, ulian lampahi bapo dukung dini ditangun titi. Saja, Dote mahawinan mekejang nyamo beraya nih sih kapi ningi dewek mo lo. saja caros lo tuh nak misi pesan lo. Dua benang mo lo. Ade jani pengideh tiang kapi ning mo. Ulu apa tuh apa lo Dit? Mo lo. Yang Kapan liu anake mapi tulung tugas karyone. Bapak presiden ingat nyen masih mo lo. Ya diastun mo tu sing yo nyaman tiang nyamut tugalan. Sake wala kenah tiangi menyamuk lawanin mo. Luwihan kadirasa kapinin nyamut tugalan mo. paduh mau ketu masih ngerasa Bener. Ben manipuan ada sakit nyamuk berayo nene galak Galagae. Pang benang badi dewek mata. irago kemo masih nulungin ya. Wales buden anake sing ketu mo Nak lo. buah mulu ketu irago saling tulung ngajaknya mau beraya. Saja mo lo. Tunggu diang dewek diniteh bakal metutur-tuturan mo. Suut gae suut karya adane. Prabot mekejang megenyi mo lo. Mekejang nu mau uro. Saja Jalan besik nih mo. Hah? Buen telun nih kaden bakal ngetlunin buka rasi bapa. Hah? Idewek sing lantas nawa. Bantan apo kone bakal gae di ngetlun nih jejahitan Asik apo. pemekas ibapo tuh ditakoni bapo nak bawa je pascat saja tuh benawang ragane. Saja Ibapo nak pasing pelenya nih deweknya makai. Jalan paling belah takona malu keni bapo lan mo. Den malu. Yo, Kayaknya. nyamo di jone yo, nyamo yo di jone. Ih, Tuh saja. kalak lali kan kayak Penliang kena dading sap saja kami mo tiang mo lo belo. Ah, ya. Dijay na pragat Kalau melalui. nak pula yang melali kan paling pakai lah ya, paling liu dayane. Irago menggarapan aja ada dua, yo len bayi yo melali belen kan gayane. Saja mo kewalo mo lo. Ya diastun buka ketu nyenal gol mo tiangi. Do pesannya mo belihang na mo. Mo ada nih nyaman tiangi paling kelih paling wayah. Bang presiden nya mo mapi tutur ani belah. Nak Do mulo nyembiakan na mo na. nak mulo isin bumi. Ada ne luung, ada ne jelek, ada ne anteng cara ilong aja mo, ada yo ne lengit. Nak mulo isin bumi dah ada ne. Saja mo lo. Yang kita persengalan kaset lan abel ngalih mo lo. Ya. Hah? Cara gedebong majemuk. Kau ngaya res. Aing, man, debong majemuk. Ngaya res. Subuh moklong ben lemuk. Dah jam misi marang kita betawa kan dikenal memane. Ade mau meman. Ah, ade mau meman. Kan gua meman kan ya saya.
Bodoh tuang, dah nak ngurang mana? Man, bibi, Ah, di, ah. Betawang kenan misi orang ngoblong ben lemu di tengah pasar kayaknya cara ngolong-ngolong keblong gitu kenan. Uli gede remasan megen betawang gitu. Pomo meme memato yo. Lihat dong. Nah, aduh tuh ngoyong deh. Kengken. Kengken. Ne pakaian ane awan matatanya kalau nuangon. Man, Aduh bener paling ngalen ukana umah ukana nek saged buat nuangon kayak jadi. yang seng liwat ke telon dan seng dah dilus. Oh, Napang ke telon lewat nata bandan telon ngarelus. meme amat bonne tuh. Ina mesangi matata. Masange, aparten masange. Ada. Ini saya ngerti ya tuh, kalau saya ngerti gitu. Bodoh tawang. Di Bali sudah ada kearifan lokal. Oh, Menyamo Hindu, menyamo Islam, menyamo Kristen, Buddha. Sebelum saja ada tak ada bentuk. dong subo dah keto. Mau kejang tuh agama tuh misi tuh. Salah satunya rago di Hindu. Oh. Ada mesangi, matata, Sama tata. tetap gigi yang nenam nih diap nih didor nih tetap. Dan malu, adi nenam gigi agak apa? Tuh kone anu hilang 1.000 apa ada itu. Oh, Sifat-sifat aneh jelek-jelek uli mesangi itu pang presiden hilang. Nah. Yang di agama Hindu ada mesangi, Mesangi. tetap gigi nenam. Ane nenam panggilan 1.000 aja konyangan. Iya agama Islam. Ada masih. Ada masih. Giginya masih ketap ah? Gigi satu nih ketap. Gigi satu. Raka kan didin gigi nenam. Artinya besar giginya ketap ah? Seng gigi satu nih. Oh, tuh, bos. Besok gigi ngetap gigi satu, kene mau ngejalan. Adi. Nomor sih. Nomor segen len. Oh, Sini gitu. patung ngadeng malu gitu. gitu. Coba kearifan lokal di raga kengken pantauan memang. Taruh Enggak bocang ketelun perseng-perseng lewat ketelun sih. Mau sang pakaian mesangi cange. Orang yang mau aja kaya, kan kengkenan. Di raga sih nak makaryo di sangga di bawah. Karyo, artinya di karyo ini berteman Isor nanti. karyo tuh ngelungsur nyuruh dayu ada aneh. Oh, nyuruh daya. Gaya nengah masih raga pekara kini bapo. Nah, Sing itu itu. buat. Kalau kini Kengken. nyamo brayo sih liu mai. Cana sing setuju sebenarnya ada nak ngopong mai memang. Adik itu, iya nih anak ini raga ngopan tuh. Iya sing datu. Labo bahasa gemel. Isi talur bang bule, bang bungkul. Oh, maka di si rago. Tadi kalau gaya sangu tuh. Repot cang mingkir. Maksud lo? Yang ada nak praktis jak meli Banten Pragat kok. Wih, dek itu. Di Jegunani raga bergotong royong ajaknya mau berayu. Oh gitu. Benar. Coba tinggalin. Ada beli bahan-bahan jajahitan. Bojor. Oh yang ni sugih unang, ni lacur unang sing pelot sing apa. Sing dadi gitu lo. Yang ni seragam gain. Benar ni rago ngodal meo. Oh, Kan misi benarnya ada topeng, ayang sih itu benarnya. Apa sih ada ngodal jak sung gamyong cara mandu sing mesabun kena kene benong. dek gitu lo. Ini pragas pada karyo kan berteman nanti. Eng. Jadi kene pokoknya ben nutup karyo ben belantung dino tuh. Pengen. Saja rago nggo topengnya. Tiga topeng. Aduh, ngebatang limau sing bisa. Angkal muruk leng jani mancan ben belantung dino kan bisa. Wih, jani topeng. Topeng lo bado. Bado. Barong lo ada. Jani? Oh, jadi rago muruk malu. Muruk gak topeng. Tahu. Man, Man dari penasar ceniang. lo? Yang nanti penasar gedean nah. itu kengken carane. Tuh, nanti mau nyintangnya bisa apa memang tuh? Aku berdua udah nungkas bro. Berdua udah nungkas yang kian udah kayak panah gitu tuh selamat bro. Ke Bangkong aja oreno, ke Bangkong bro. Bangkok itu. Masa Mimi ajak ke Bangkongnya? Surga ada di telapak kaki ibu. Oh, ya nyaku gua. Sing nyaku gua. Nah, aku ajak kori 5 jam singkat kori. Coba kengken nang man. Coba Alang- yo alang- bilang ada be mau goreng lah caplok. Bekiti renyah. Begitu.
gerang gawe no piring. Oh, melang nyangkit. Ulat adoi bapom liang cang kancek kudo kan cang liang. Lo apa belian? Ini saya ngangon bos ramong liang. Ngangon kini ada opo kini. Sing tahu anak sutra ada nih. Sutra. Oh, Sutra halus. ayen sing Bos halus nih bos langah hampuang angin. Sor-sor angin. Nah maksudnya kan ngengkene. Kalau ngangon sapot nggak didopeng. Sambot nang Nya kalau mau kau uncang masaut nah. oh nana. Kengken nah guys. Ay biya. Tijo soangan ning asramu. Kengken cerah ngomong duwek. Ya kada ka singyo amat amat. Apa itu? Singyo amat amat. Apa amat? Wah iya basang. Sing manapun nih. Kayu sang cangeng. Kalau ngau gang sang. Tiyo puntur di posisi sayang. Doa cidut. Apa artinya itu? Sang kayu sang cangeng. Tiyo puntur di posisi sayang. Artinya Sang ayu muda manyeng pesundut marogisi. ada. Jang beli jang. Aja duh. Sing man bodoh, sing man. Sangsot jeng dungutnya. Nak cara ya man bodoh maradu. Dah kita masalah jen duran. Oh, Duran doh gitu oke kan. tuh. Nah. Jang beli jang. Aja duh. Doran doh. Aja semau. Bos yo. Korean izin duran adi bos jo adi. Montok ke Sumbawa aja ada. Aja Sumbawa duran Sumbawa. Oke tuh. Nah. Aja Sumbawa. Doran semawo, doran. Aja kulan. Samrak. Ih, kengken kendanya nah. Ada nak sanu bahasa ngono. Aja kulan tuh maksudnya kaden. Ada kulan ketan. Aduh. Duran kulan gitu batang sahur. Oke tuh. Nah. Pakai tuh.
ngapot nang anu bato nak mula memang sentimen mula kencang loh. Sentimen kengken tuh. Ajak nurut nopeng nadi timpal dobler jet gitu ya di. Kengken ne kamane katetak sing peleteng kita. Oh nak melek ngulian jangkat kaman dah. Ada tampi kena. Mara jo engken. Nih bo, ini becak sing cocok. Asal bo nungkas pasti nyaplir. Asal bo nyaplir pasti stres benase tuh. Ane stres tuh nyen. Nyine stres apa cang? Aduh, Kadong gede kena nyi kencang. aduh. Yen sencang ayennya dini kengken. Mirip nu hidup tadi jelema dini. Oh, Ingat-ingat yang tuh nak. ulian memang ngayennya. Nah, Yen sencang aja memang ini. Mau melingeh memang di rong telu bentar nih. adi, ane nglingyang tuh kengken. Nyen yang nglingyang. Yen suka saja nyai banin nih lawan. Biar Ada aja di dong nih. pokoknya lan. Magede-gedean kena. Oh gitu. Benar. Nah, sepalan. Kau dia Berdua-dua ngapa? Ngapa duduk gede nih teteh mau cepok. Lo nak udiang Sing ane karuan udiang yang mo. berak, nek Bujang kalah. ini tadi mo. Nyala jang lawan aku. Lemat yang jang kal bako guru. Yen sing lawan jang cari cengceng kemek. lawan tuh. Suat foto boy, suat. Oh, galir tadi ane galir jangan. Bayu bojo gede. Ate seno. Ade seno. Nang suat moto miyagan mo. Apa kepiyakin? Pas marah na ada suat makarya dewek ini subuh miyagan. Senglak atine mo. Nah, Kang manis gitu bemunyi marah kamu. Keken ada dia. Patuh. Yen sing mulonyi meseko ngajak lu. Ye. Mas apa nih? Uli gede rengatan yen betawa aja. Diap jangpih nama. Dori apa? Keramak rumu punya memantek gale gitu. Mbok lo, ada sing kena tiang bakal nyekain ragan mo ke? Bang Ardi. Awas Abang saja, sayang awas. oke nih Bapak. Awak saja. Aja, Ingen. Aja ya lengit. Fotonya mau megaen melali kan gaene. Oh, ngajak ongnya magae. Ada tas tamu teko nyenyang lo. Nyenyang ro kamu. Jangan dari tukang bor tamu. Menang yen apa banget kamu yang maluwe nang soft kan ya. Makanya kene yo, Kan kene yo cang harus cang nerimo sing malu amplop-amplopnya cang nampi. Long Jadi kene nah, Sujati nek kengken kena mo kini. yen ada hidung nih kalau masake sing perlu orang. Nah, jaga yen bapak lo dini. Dapat dan jaga sugiane dini. maksudnya kengken. Mire belok-belok sing ada gunane dini di ponok. Nah, Mbok lo yen aku kan ya senjang dini ben. Ya Bapak namanya sangat ngepilihan Aji Pengango subuh melenang. Aji Mas-masang subuh melenang. Kasih sayang masih melenang. Jangan bos yang ada gunanya dini. Jangan banget. malah dia. Jangan mau gede. Jangan keduka deh. Jangan keduka deh. Manos. Kaden akan ngendok. Kalau kau cek bapak kelaleh cek bapak mau jadi. Jangan. Jangan keluar dulu. Tuang saja udah dia ngampun dulu. Berak tiang sing ngerti kapan tindak mo tiang iku begitu. Pas ngencot pas selesai mau ke tuangan tuh nyenak segala pasang petik tuh. Mare teko tiang-tiang ke tuang apa pleh tiang mo. Ni jani bakal ngali bapo kene apa ya saduang di bapo. Pala ale kan dengan Lah di jadi masa boyo-boyo caranya.
Dia ngerasa sing mod-mod. Jek sing mod-mod dan aku kuwi dhewe. Sing waneh-waneh nuturang buat paswejani dosa yang witi. Adone dewek dini demadan di pedukuhan. Wewengkon jagat ada kewidangan antuk. Ide sang Prabu ring jagat Surya Kencana. Buene dewek kepaku sare. Ko pengeni keyang. Kapijo amongan. Papa ngopersido nidenin. Pun pedine dekening pajak. Ini madani Surya Kencana. Ade angon liang kena ke. Suwire para sidojo dewe. Ngisinin buku pengabdine. Wangun yanyo bakti ring ide Sang Widi. Ngelantur lantas manusia yanyo meragadangi jerik. Mawak lu ajak dado pangyo madan peragat sejeroning upadi kasukertan sejeroning kemunsan. Weh, dekengken, tak kengken ilo nih. Yiyin Tapi ini demorat. misi petakuan pernah. Dencang sono. Dadi bapak sing dadi petakon nih. Tapi petakuan sudah terjadi kenapa bapak mau panahkan dia? Yang mau ngerasa bodoh mau sing maju jigek. Gopo mau sing masuk cacakan. Milep yang belum pas telek tadi jelema. Dijauh mirip gaya buat yang bidan. Di dinyeng ni apa dibuat-buat deh. Aduh. Kakak ini pemetuan nih. Aduh, Itu liwat. Ini ini dibuat-buat deh. Sangka kena yang kena bapak. Kena keke. Puang sorong tak jadi lo santi ada yang banding dia. Kenapa? Itu jadi. Kalau gitu ngelak, kalau jodoh ngelak, kalau lilit ngelak, mengadap ngelak. Jambang bapak deh bersado tetami ani memi bersado. Wih, doket dulu. Nak molong nenek pak. Apa malam? Mas Bido ajak Mas Jani len. Adi len. Mok lo, daden itu nih agon mok suk sekali kena. Bane tepukin mok tiang lah kalung buka kini. Besmara dari sun metata tiang anggo kalung buka jani. Sepangan tiang ngemus kalung tiang imo. Sake walau pemok si donawang mo. Engker. Ada di tiang lah penganggo buka kini. Senjai bapo sing meliang tiang penganggo. Senjai bapo meliang Sing kalung. kena jangan luha bangai depes kan di bapo mau belanja kan kaya ya nadi tawang pintar nabung nyimpen boyang laliu bes anggona Oh, bisa nabung nyimpan kalau yang mas. Ya layak pasang mas ya mah. ada anak mas Weh. Untung dia mau peririan. Dicekok melantur tadi lo. Yang mengerti? Tuh sing dinga busana raos hati nih. Ulian iya munduh ngabedek iya masakaya. Munduh kanggo teken hati nih. Uliang tiang mundoh hang pipis di Nah, sebelah mundoh beliang tiang saking silep kena bapak Si anak jatuh bapak kena papo mau binan nih kengke. Lecak orang dek itu ben. Man jening. Sudat nejani bab lan punya ada kadini kan. Jangan mengerti. Wah, jangan andong ibu. Andong ibu. Jangan sing dadi kok gitu kok lo. Ini punya andong mati.
Sadene sing aduk kena bapak mau binian mau panak jadi dewa. Itu aja masih cara pedakon jening. Dijolah dia tiang gae bapak. Karena benar madan lo belong tawa. Engken. Di samping belong tayo. Hah? Oh, kade. Nyi nang wang to. Aing Gini. engken bo. Bekas. Iya jening nu bakal mewujudan dia kan. Nanti ngalin. Donen kadirasa tuh amune di Merajan di sana. Besmaro suut mengain. Uyot lantas jening mengerangan nirdon. Yanyo ne jening nirdon. Tunggu lo pedingahan kengken raos ni bapo. Tiang kadang suka melit masih nuturin mo. Mo senguku. Ule kengken ben bapo. Meraga tang jening. Melungsur suwe jani dosang yang widi. Negane nu bakal nutugang karyone ngedelon nu bakal nutugang dia. Ben ko ngay Banten. Oh, bener bien ngae Buat Banten. jani kadang Ngedelon waktu nepo ilang. Ngay Banten. Untuk ngelon karya ada ni segitu bapo. Bener. Kenapa jo gitu? Yen urusan Banten udah dijema-jema po. Sanyo jema papan jadi prabot ke sebeliu sing ada mumba mengalangin aing. Itu tenang bener maro ya saja. Jadi buat yang Bapu kelnite nang di Merajan. Sakit ado nyamuk teko merungin. yang kalau susut prabot kalau keduga ada jadi. Iya. Kan prabot Mau kare jadi ada ni. Mai pegara paman dulu. Itu yang bakal Saya angkat lo nang gede kayak Banten. Baik. Asam sarate bentar. Wagung, terus makin. Ngiring mau buru makin. Riki tu. Ada. Tapi tu. Ada seranang serendeng perjalanan. Wah, ampun boleh. Masa anda kan alon-alon yang memarki. Panah apa mai? Siapa tu? Ampun. Ye ken. Gitu. Ken sing si anak panah. Niki anaknya tu. Anaknya dan medagi niki bojujone barang niki. Ken carane neng ngangun. Gitu. Hah? Ken carane. Sidang kari margi tu. Oh, bisa wangangon. Wah, iya nunduk niko di jantan uning man. Barakane dole ro ning. Yang tu. Bisa. Puniki cara. Ken carane ngangun. Hah? Adi mau banding nih. Bukan mana gendis. Apa? Tapi tetap Irago subuh ada di tengah alas. Iring jaga alasnya lah tu. Patut. Ada. Atas meriki. Waduh. Oh, ni Kasal ada kedis. Urin benona. Tapi tu. Yang ada kedis urin kal panah. John, Oh, sampuna ngakeh mana kedis. Jadi- Pada lestari halam dua ini. ken carane mau mana? Mau kena tu. Oh, mau kena ken. Randu mau mana? Di tiang mau kena kan mana kena. Panah. Mana hiradu ni sarang kena di tiang. Mang dong mesti kian. Ngajak kan. Tapi tu. Nah ni kedu. Oh, apa kedis? Niko dan kedis tu. Apa tu? Lampu tu. Jod samping lampu tuh. Terus. Boleh jalan dah. Dan dong niko tu. Tapi tu. Dong. Nah, niko. Nah. Itu gua mau kebar. Mau kabar gitu. Aduh. Si Jepunnya. Becekan Boleh jalan nah. Becekan. Alon. Nah, ketitis tu. Bangsa kesekan ke ni tu. Ya.
Babot tuh makajang dah. Kenapa makajang tuh lo? Ah, beja kajak gampilangnya langsung muro Prabowo. Yang sebut-sebut masih mau sebut dong tuh. Rabot dan disisut ya. Rabot apa masih? Nen adi lu belong di Jogja. Cek peragat ngelain ulah, mau tiangnya dijok ada lang. Dong anu dong adi. Barang kamu jalan udah mau ajak cepluk ke dulu ini markong lagi. Iya gede. Iya ratu dong dan deh. Ratu Lo nang mai malu buat lo. siapa ada nih nah? Gede siapa ada nih? Dalam lo peburon ya dan yang dadi teh pegede yang sedadi sing duduk peburon kene. Kebarang buen. Barang lengah adi. Lebang. Oh, nyak memanaang liu kan berkembang biak ya. Sing dadi buka keto mau. Ada lo kado cara nuduk lana gua meraku sing. Gede sing jani. Anu nih. Gede siapa ada nih? Di Papua kau orang medem. Kalau kok kena duduk kedis nih. Oh, man, gede. Bener tuh. Woi, Ini. woi, tuh. Ada anak tekun sayang dia mau. Ada. Kengkin. Mana doa agung kumat-kumatan. Gede Woi, satu. woi. Dak kengken. Kengken nih. Hah? Kengken nih. Yang lagi panah. Uliang apa sih? Gede siang. Gede sih tuh. Gede siang. Uliang apa sih? Bapak, Ada milu sama bapak kayak pesawang nih. Bapak. Bapak kilunya. Woi. Lo. Ini ada bapak tanya bapak memen sih. Memisan. Sisi tuh mau angki. Gede sih lagi. Ini saja. Mana gede siang? Gede siang. Senja gede sih dah apa? Sebut gede sih. Woi. Apa ini tuh? Lo uliang kedis nake saja mirip nake ngelang. Be budi pasu, be lebang, rumah. Woi. Asangkop sebut Yang ke sini. orang penegak. Wih, tegak kami. Nih. Nyen ada di lo nih. Ini nih. Nyento bapo. Nih aja pucorong. Ida dua aku. Itu tuh aku. Ida dua aku nih aku. Ini sulit dong bercanda. Ini merasa-rasa dia. Jaga ya. Ida dua aku. Itu Jaga tuh yang aku. lagi campur Raja yang pucorong di. Ida doa aku. Boleh sulia kacano. Nangis. Ada di kiri. Aduh, jangan. Wih. Boleh. Oyang, Aduh. adi mege beden jemak. Sing noleh di Jawa Dot. Sang Prabu kita merenges. Tadi kau tuh. Bapak. Dong. Ada nanya, Mai. Nih. Nih kau ida dua. Nih Gusti nawane. Oh iya. Eh. Gusti nih, Gusti. Gusti beli. Ne maro yon sajak. Dan lalu, adi patok cuma jat luna. Duaku. Nangkil. Ampuroyang duaku. Ini kewedanan puniki. Pianak di aku kaling panjerung durwe. Susunan ini. Bener. Panak nih po. Pancut duaku. Kali apa bapak mau mana? Ada. Ay, pak kalau panak. Dan ya bapak memanahkan tu. Hah? Niki meme ini memanahkan. Mana sih mimi ini? Menyedu. Nah penyeruan nih di jadwal. Menyen meme Niki pianak dia. Yang awarakum. Oh, awaraku. Nek kedua nih panak. Iya. Punya aduh je. Adik kita mulai nang adik po. Di dia. Mulai nang tuh. Napa nama siosan? Berak. Si. Niku. Langsing si gitu. Maniki. Ini langsung. Nenek apa tuh langsung. Woi, Pasti sing dan yakin mangga. Nah. Wih.
Ngoyo-ngoyo karo hidung yahin. Aduh, dua campak. Yo cokore dewo senang mengoyakan ring pianak di tiang. Enggak, tangkil gini dan wago. Kene iki Ya. bagus, suguro di tiang wago. Tidak ada. Di tiang. Anu Pul. Busan yang sing mau panahan. Nggih. Gede siang ulung jemaah kene nenek ceketer nenek. Ceketer. Dong cokore dewo modern pe. Ya ngelah do duduk ken panah bapo nenek berak ne. Boleh ingat ke dua aku. Wow. Aduh, anike nih kan dubrak. Nih, Niko paralon niko tuh. Paralon. Para sayu body caro galon. Nepung ngalon. Nungging jadi Luguro di tiang. Di tiang moyanyo ring mendok rakinong redipi. Sampun wedan ulaman ring hidup yaji. Mangdo hidup persido nedon nenaratu. Menawi itu yena sapun api no piko wadane puri. Kawin nang hidup nedan persido rauh ken ring rakinong ini. bapo sot mayatnya. Ige. Karyo. Ige. Makin sandang becik. Cokore dewo rauh mriki pondok di tiang. Sampun wenten no dio yat-yati tiang. Artine sing mako mai sajan penemu nama karyo. Dia sapunika ngire ini anu mesodo. Kalau nanti tekwe kayak apa jelung rumah. Ada. Kayen yang meninggal. Ane suklo atur. Nana bapo gile. Joke nasimo. Dia mana sih? Gile si Wang merayu. Ini aduh. Ini nasi sedok pasangannya. Tapi jangan tandungnya. Ada gerak misi siap kanggo misi.